KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi President Jongka Khasi Students Union Sengkeme hakasngi satjan Jongka Arterik ubnaya yong arajar arfuar ulah hiar syakasnong kleriat ban penskem yakin nongkit kam Jongka Khasi Students Union East Jentia Hills District Unit nagabenta kasamay trekam jong snem arajar arfuar hado arajar arfusan Hagajing ilang gabalalong ha Community Hall Kleriat West la sakhilang da UMLA jong Kleriat constituency uba Kermen Shilla uba longru menteri jong sarkar jilla Deputy Chief Executive Member jong Jentia Hills Autonomous District Council uba Laski Rembai uba longru udkhot barim jong KSU Jentia Hills District uba Finliness bare uba UMDC jong Rembai kinongelam ke KSU na Barak Valley bat ki wei de kidkhot jong Seng Kinong kitkam bapura jong Khasi Students Union East Jentia Hills District Unit kilong ustrimli as suchen como president usatli rengklem como vice president ukwilnes suchiang como general secretary upenshai dekhar como assistant secretary ushanya dekhar como finance secretary bat kiwei ni isamla dari kamsim kikia bat tebriu tublai Nicholas Kem Van Shakri Hop Matt Van Mansin Khasi Student Union Bat Langba Chuka Karim Kechat University Langba Kecing Bat Kecing Tenjuk Secretary ki member boro ibi pewi kiwa el hagetim yang pi e wo blai elang churu pi Uyok pi rijing champang bagi rijing start habo yi pi pendet yaki kam rijing amut wo pen in ya reject bru wat pendet pensa le ya liga thaw bahawe yi habo the youth ke di kam de klam yi ne no doubt yoi naslen kani ga thaw yo yi yo da bon cha kap chur ha bi dwana sa kumet hawong one legacy de em bi sian em lang legacy nado ki kam kam gi ni klam em mi lis ke ti ki Laga JSU la yang lang they klam meliam win we he but come to member ro yo gi sei they will pro me pi in a len yo sarkar sa men do how PM come to control yo gi rilo dia yang i bat yo kasi jantia hi ro ko ye di united league le bentau ya da yang gi jan pro yo ngis kan ulen bat pila TPB wa kham ta gi MA sarkar ka yekre lang wa churu gopi injo ginu issues wa sarkar kam jo gopi kham ta me jing to so ke border issues nga to mo bon ni do pa yo hapo yo ga secretariat hawa mani ke meeting ki ideas yo pi ngam ti bo le ni bat bon ki MD aten sa sukha pi de contribute pi ye ki points ni jikwa yo pi ka sarkar le kana to em pe gi burom ye pi ba de ju por le twa usnya ni pi gi ji kwa pi ba kham ta mi gi chem phang u gi ju mu ju berkat ni ki wa kam nu ne pensa I ya gi thau ba kam ju le ye man do develop ye man gi mu toy ni ta ye gi state yo I bro ko wi tene le yo ga I play pi ta mi contribution bi yo pi ki wa jo I tam ta lang pi ka the good pi em lang chu MLA mem what hadu ki opposition le yang sok tilangi pasi de resolution wo panno I ya gani ILP kejing lai kejing pan em go lenti but next schema kang mo do mun kwa da pan ni he ki sing bahlang ki yong I ne benta pyo I ILP nga next schema hagar ta yong I ki em ne ki ski I hang ki ski da yo te to kejing ngai ne le yong a ni ba kejing ya cha yong I Kejing ya cha bat kejing krek kecitong biang pi woman wo pyo I yo to so wo bang mathiang te man ki te ki ya cha kamada ya cha pi somehow the league snem sarkar ko kan ko ewa hang jing lai ti yong ni sarkar ban next scheme sarkar wa dang wan len yu tip kamnu tangwa I next scheme pi kam sing halang ba pi lifetime MP hang ni sing ye pi boden ki kam ki badang sa kayi wala hai por yang sarkar warim the continue pi psyaw bi
Kayulah ni kam ke MDA next kami hak sekarang udang one yo le CDE continue le YouTube tambah kata ke continue proses ke yang i langba ki jupus dia yang i bondeli kita tu jumpa le yang ngaju EM ke schedule dan di mana ke ILP handai kawi UM kam perlu yang i woro mana kita ki responsibility citizens lamani kam kita ki citizens ki man responsibility hak tahu yang i ngau OIP heni clear example kunai bi lawan kha lali chong yung wayo ni ba ayu chong miu wan chiski tuna yung sa o claim ya thau em kam wan pan LC chwa no he chno em kam pan yung wayo hin thau ni sa o la danga mang tu kam tri wa cha pan yung wayo i yu kha te yi tu kha ru lali chong la danga kam he chno i LC yo ton kha wanu henu lali kam yo o pan skem ye le de hini la danga kam no dai thau dai yu kha na OIP kam yu the thau Ketika tu question bang persniawi cik payah UI awareness, waktu nongkong tu nayung mani kita self responsibility, bat kam jule ke serkar emlang cerupi. Tadi tiada orang ikut lang iwaro ngau IP lemani kam deklam yuhe benami. Ladi iman ki tegi benami ngau IP hagu bigisni untuk dia kata bahau udai lu iwaro mat usulawo dia jile hagu bigisni raudu. Tadi tiada hi kam sen balang gomaya. Hari ngau OIP kiboro to ki piyu ki para ki yonga ki wahe ki waman kam ki piyu wahe ki yonga ki waman kam ki pa ki ma ki wo oro ini iman kam chi jisem dan we do respect yo ma ohi bai hamsa perma kwa clarify kintu tero ohi wa ladijia ha ki yum yum bisa kamus nyawi ngko au klam re ni benta ki chi yo ki woro boy pi mut pi wanga ba kin trebi pi ma daman pi kam winner kin pi kam piyu wahe yonga apa yang ini thai me yogi teni te da ladi chia pi nga kam lus nyawa au pi ladi chia ki wahayung pi wahayung yonga prado prasnami chi I ong pune pensa I yagani ga kam tam ya ga chai bru yogi mentu chia pi wi lo ki chai bru ile kta we ga kam no mi kmat yang ini thai kta wong to do yang wat ya kita gi wa ong ladi em gi no dai kwai no dai pi le yi le snyau si ba gi snyau wo chai bru yong I cha le e jo tani cha panchito mo haginu ginu ki bar jala nei te daw nga OIP hampo ki chu wa yukta ngi snyau thu bi nga chi pi kam ki family hak te chu wa OIP jia yaki no mi kmat yo I boy jia pi ba you are my family tam kwa oman gam te ham sa thu bakla ni ba I klami ye jai bru nga lo jai bru yong pi hani po mi khale yang im wi lo jai kharo wan man ka minister ni MLA nga OIP Lai kita em gitu kita tu kan di reservation seat ya kita ki non tribals. Kita he oman kita jai berdua. Re iboro ini kawasan pusan san punyau mut kita ki MLA to ki jai buru ki do Islam bi yang pi. Taham kuat rawi UGI ini ba equal protect ya jai buru balik pindah uji yang pi. Tengah ini senyau kam clarify pan mal pi ma oni bai dekat hamso per wa kwa he pun pi banga kanu maya ini pi woro teman ki jai buru yang I hidup Islam ke jingjia hayung yang pi ke jingjia hayung yang to ke jingjia yang I woro langi nei te dau ngau dua ya woro I ulai ni ngi so Islam ulai ni jingia woro kam tam ulai ni lagi ta ki poi e hapo yang ni thayu I was chari I ngale le yang kam bru yu man hal government yu em hunu du bata hanre ngam ling to ngau jai buru yang ni ke sipna yang I nei te dau ne kau no mikmat base kau ke club teman kau itu sembalai dan they give you consider nga kau we member yang baru kisah ini ni ba nga emlang nga churupi hal kia ke chon hailu du bentaw pi MP ji chitong ke saja nale yang nga kloy emlang pi chirup ladi pi yo bit nga kau no mikmat em hang sarkar wi emlang tilang churupi Ki iran kayo ko ayo ni jor haki post na mi manson matrai ila bodi ka kam yo kam kwat akan pateng ni kini lar bi pai spak ham ka puli putiru wajar bol kilo yim kelas dan kan sesuatu bag jenang sesat tolong hukum sang hadu putaka handre ama persyang banyak ai benta papier coba ni beri no terapi bro koi ngai dan sepul pak macam tu Kumakran maklak kiu kejo kokot. Dengan pat kuai kecenduk. Kata kalau kahir asut kata kejengnan stan. Wat kini kespak senang aku. Kumakran sepang kata kalau gilat kabu bobo di kislei tangko sosiolog. Handai hi benta apa tan no
kaduna hadu kata. Anaman thai pankan ya gani namar ki yo magari juk jumi bau pulam kamnap bane kawadam. Rika dampat hati. Lada kita babat di pulam bulo kamnap ban kawadam. Kadon kebentar kadon ke cingmang ke khrau lagi kadon kembang kelah itu pulam. Lagi benar kam akan di kepadai bantai ke ulang salang. Kam tam bantai ke di kerja tunjuk. Kata ke di cingkutku bat cing sungan ya kene pateng mat pateng pasuan. Om tang ki no ilam jong ki siu no ne is champion. Ya wei kot jong kerja tunjuk. Jet api ra api ta kasmi. Ni kuat pengin long pi merang, ni kuat long pi kenrak kalau jong kendo ko siap. Kenam don penunu Papua. Kepala berpensenjor jika mesin bersenang. Amangi suatu usaha maka cai kendai bajuni kaduna kata kuantiti hindai kabur pak kata kualiti belum kepirilang dan IT nak mesin mentakari kecak itu berkobol. Bat dia kata history dia kata paket kalau patah saya lupa. Nang ni kata cai dia berkobol mentak lana atli distrik. Lami wo yang lomba ndai usiam bat ndai kuni ritang sama buat hidup buat. Kecengeng kejung galakut hal telai pasti andai niyai pertu ikinam jakanam buat kecing seluruh jung utang sama. Atau kani kepaten kejung ni nila dulu no dia kata spirit cuma cengele mesin cuma cengele watlah kadon pereng jong cingkela paper. Handai na soban no kasong hangimat iway kung sama gantiya bakuno hapan jam nang isukma omtang nakaramiang sentur handai kita kamsi medli kita karsoy na kitelong ditulot di jonghi ngiso fu sha ba jintrikam jingya tinti dia bendu dia subur mak di mau jonghi ayaban dikir-kirtin ke bawah isamla ini bersisa kilo hukum untuk hukum. Itu bin sepersa. Ladon bakam ganti kamlai kecipur. Lagi wan pak dikanti dan pois ketong. Kata kali bendung kecimut cukup tumpi mubuai. Lada bisu tu syai. Pakai cat pendeu ke amlut ke terang hagi terpen jadi isam. Nama kasim ni kini. Kawai pak kesal berkat. Islamlah kendai tak kalawai jom berjaya kendai. Bila dijengker kendai dijengker man, bat kino osrong, bat kino penwandul jaga wasah di sini. Kendai hangi wei, yang bangila berperkat bila dia buah kuru yang bat telur Indonesia semua. Ngisoto ibon ba dijengker ding persini, hati syakri ya kali berjaya kendai kawai. Majubran dia kali. Lapiong binong yalam yang kita nak kacang sini. Binong yalam senong kita nak kacang sini. Binong yalam hima kita nak kacang sini. Wat kan susah kita nak kacang sini. Handai pelong yang kita sini. Kumki mau pun dengan pencana yang ada. Macam syakri hak dia kali bercakap dulu. Handai kaya bang pak menang di sama ada. Yang cukup pencang ti yang kibai. Bat lagi kibai kiban tampur. Kembali ke pok, buat kembali ke. Dialog kata tentang segera di bawah, kekentiin ke bawah. Lara kecil tombol di mendiri di pulau Posnam, kadai ke ke kamran, ke keput kadai ke kamran kisah mah macam macam. Makanya kita kembali dengan pensiap, manura kecil sofer jatuh deh. Hari berkembang. Miyadang jauh bersiap. Yang sebelah tu, yang sebelah tiang. Yang sebelah kiri, yang hok jom kiwai. Kadai kamram jom penik bisa, jom berkepang, jom baca pendiri. Sisi berkat, hateng. Rebuk kacing beli, syanu baca pendiri, penpoy. Idon ibu orang yang apa nyati, tolong nanglu iwan pun baca pendiri. Lo kenyok na yati, nanglu iwan. Keli lagi, syarul benda itu menjadi. Lalu bisu tu dia kata syarul benda.
Kadeh kamram ini benar sa jenglo makam cuaca. Tapi lagi nong terikam surga penon kam yang terkam ujung ini rangkat macam ini. Tapi dan hak nong macam ini lagi dan ujung pemerintah kata kadai kebabahatan macam aku kering bekerja untuk berkoi. Kibabun itu ujung kali kam tam ni kinong yalam buat isu berkoi. Iwi pat kiseng malam. Maka ladon kejinong ini kisi tak kebas suburam matrai lesedon kebas rakin sekar kampir. Kedon kejingnya salah kejingnya selok. Bagi isu di keseng persyak soka. Keseng persyak yang teroroi keki nekta development. Dari orang yang persyak yang teroroi kapal kolong kejing kuku maka ban nanti persyak entah kejing kejing. Ngamdi keseng persyak soka. Dengan kuat apren syai pada sini tolong. Ini lompat kalian persyak yang beserta hak sensyah pada. Lada kalian yang kenulu ke bomdai ketak syah yang kementang pada syai jom kari bekerja tunjuk kau. Ingin ai kumlai, ingin ai kecil terlang. Lah kalian ikbadai. Ingin wong ingin kentuk. Lah kalian yang bomdai yang bapak kelar. Kata kamdai kecil kerok ni. Mereka cingai jemput ke pos. Ini sama kata kamdai kumpi sama. Dah kawangi yang dan duduk macam terkam cumi pun berkisu. Klem cat dia, klem cat kum hanor. Kereta yang angkat baca semua. Yang saki ia kata tamasa situasi sini kasan senang. Kau kisahlah kam tam binung ilam pura jom kisu. Long ibar rumah baca di jembut jumpa jumpa. Baca tersum rumah ia kanti bomdai. Long pi bayang apren kum binung ilam berabo. Kata kejadian jadi berkesan gam jusyak makin yang rensan banditkan pas election lada kita akan semua stang itu orang buat kemas pun penino akan jumpa isu langim juga bandongnya hanya isu tu ibun berkeli kuno tapi kan kebabun gini dalam sempalan dan kata pun ke isu pun dalam politician mengatakan destiny jumpa Ontang bagi borok itu dalam sempalan belong politician. Aki isu bidan belong postor, bidan belong binang taan, bidan belong di officer, bidan belong kulit, bidan tu bajang sekawai pat kecik syakri, lembah kawai berhenti kekam susu. Kau kuntang yang kum, kadijingan lambat banyak jumlah begitu. Kemudian dia kata kalau kum kisah mana, ni apa sotu dia kata bentar kebangilakan le. Kat dan kok jom isu. Tadi Islam anak selaju berarti. Persyang benyo ki kam lek entah kebelang salah. Entah geri bercak untuk berpos. Persyang banyakkan dia penuh mat isu waktu saya geri bercak untuk. Kemajubran karbon menyiapkan kemauan sisian. Makanya distrik lebih ong ya ke west ke east. Ketika kun baju kami pun lah khajana dari sorga. Baik itu puluh beti senut. Tambun iwan bagi wak cakap polis kok sosial. Ladai ke buar makanya bandon cakap polis babian kami kok jantian buruk buat. Ngam tengah east tengah west. Wat kami dikal college sudah dan kami bandon kata. Minum manfaat pun kasih manfaat kita jindon kam tam bicingit jumbo bulu. Ubon balang banyak kenduk nama nak kasih. Baik abang asuh pemat ini kisi abang apa ya jenglong cuman balong. Kecinglannya, buat kecing yang petang untuk bingung kali, jawapan ni sesuatu. Hajaga kecing juga kok kamar kelas berpatai kena, jawapan ni sesuatu yang pun jompo. Ni apa pun tentang kesensial kada. Handai mafi kisamlah binungilam pura jompo kesu, penyelam binung tijingkan, ia tak kesensial kada bertolong. Babat kan dia jadi haduk kisamlah, wat kamat jam binung kaya kendan kecing sini. Nama kadang kecing sutin, lada kecing long cuman kaya long sak kini berhukum. Lada ngim sutu, ban ngim belum diberi belum mantan, bankan ya kehok kecing siang, kecat penduduk kamsen, maka selong tangkup itu kana, ke history benong, bagi jaket penduduk nanti nak Tripura Tripuri, pihak ban petlong di petler rencong dari. Bagi kubuah jiain mentang Tripura. Hal jorok kita bersiap tentang dawa kata terperalan
Batieng jongi bosai hak dawa jong kari dawa jong kari jong kendo. Haswa bakum kita laksa ke omsau ke bantut ke telep ke kejat pendil jongi ngelong diberi dibesar nasional. Ni habanja kakak ke bormet ke bor perkat ni habanja kakak tu mak kecil start kecil sempang ni haban kun ni ke jok jongi ni haban pensul ni kun sama bikin nang kiu sejrong kecil ni jongi ni ha amesiam mak itu bateri kamlocok ni ha amesiam lu wat ya ginu kibenta ki mano senang kali ni kecil pendil nak kum kecil pendil ni don kamlot lo jong ka benta pendak cika bateri boro kenang gelak penlak lak penyedek persak jadi gebor basaba persang penjat pra jaga cai pendai bojong ipara ba kum himan bodon kayin kesen jong ki isu ketopro ki prok perjo belum pinuyalam nak kuih pat kiseng malam akam nunyalam ngajuong kamdai ki pansnya kare kam bat kata ka cikit ke bakian kodon hanga patuh. Cing sabai ni babun, cing tho babun, cing penting babun, buat cing gua kerja babun. Handai tang kita bas kem benar ihapan ini. Lapis ngap, kita tho balai ngap, lapikiran kita balai subun nyasa. Ngenam sa, ya kita lagi lagi di benek, ya patang, ya keba, kum kerja pendiri, kum kisahlah, kita dikam di penuh senyap negeri kerja pendiri. Ngimla bandin. Baga cek berjongi kadon sibun kinong ilam kadon sibun ki kelawai naduk ki por hendain kai adangi pai hapok gebrinyo trip ngidon ki kelawai kum tirot sing sim uwok kiang nong ba baru uwok ni klip nalor kata ngidon ru ki kelawai ki badai ki long kumi kum ipan nong lai kalong kumi kapa perkat tane kalong kumi kapasandur ya kecek pendiri kujongi teng-teng ni perkat bag kecek pendiri jongi kaladu ya sibun kinong ilam dan kaladu sibun kisam lagi wan hagi belang salang reng ngasngau ya gejing sngaungu ke bakrau ya try kenrat uban najrong ubom siam laklet ya kecek pendiri kujongi hagne por ngasngau ban kentu yang hilang barok bat ngasing awan kerpat yang hilang baro kamtam nagi pra dekot jong ki isu essential district unit borok kawai laduk ki unit ki circle bat kerpang ya ki pra nongkit kam apok ke district unit ke batemai singoba bangin ni tre rengkat da gajing singo tu jengmut bat ngin bu ya gajing teli kenang bangilak ban perulong ya ke peting ke bansawan kenang mengilak ban ai gajing singan nak benta ke peting ke bansawan bat ngakwaru banbu ya kecing tentu yang hilang hamtam ya kipra dekot bangin ai tidiang timun bangin ya trelang hamtam bangin penhek pensan dan yang penyiar ya kelengka tre nak benta ban penek ya kendeu keciap apok kebriunya tre di borok away kumbangi tip nak kepor cekepor leng bagilat patai kebor hagi we jeka bagi jek dilum gibadon hasatrat jongane geri India kei kebajia hapok ke jelas sikim bagi trai senong kila kelalong ki rit pipe hala ke jong ke jelas kita gide gilipsa ki badon hapok ke jelas sikim hagaba ki wepat ki menderi ki bawan na kawai geri kum na Nepal kila long trai senong hapok ke jelas sikim bat kila long inong mikmat hagatu ke jelas nganong ipi manangane idon haga jingilang jong barak beli welfare kasih janji organisation kat bang rai songkai bar woi uriulum wadai nong lam jong giwe pat kiseng halang giwe pat kiseng jiu kajing song batu long tang khadiat bor ndai ulai thu ba ongkum belong menta ke jela asam kedon ha kata ke umsau bah kanono por kala kan ke umsau kala bandrong ya ke jela asam kata kade bau ong hadu ndai ni security district menta ki trai muluk dan ki indigenous people kilalong kirit pat kala kejong kejela